Mu mpera z'iki cyumweru tuvuyemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma humvikanye amakuru arebana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zashinzwe kugaba igitero ku mutwe wa M23. M23 ikavuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimwe rero mu bagabye iki gitero bari mu birindiro vya MONUSCO ndetse MONUSCO ikaba irimo irabafasha mu kuba rero bagaba ibitero bitandukanye ku mutwe wa M23 ndetse binahungabanya ituze rya abasivile mu mujyi wa Goma nkuko byatangajwe n'umutwe wa M23. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 ndetse nyuma yo gutangaza ibyo byose FARDC yaje kugira icyo itangaza ndetse nahakana gutera Goma ibyita amayeri ya M23 yo guhishira ubwicanyi ku basivile nkuko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Ingabo kandi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahakanye zivuye inyuma kugaba igitero Goma mu mpera z'icyumweru gishize, zivuga ko rero ibyatangajwe n'inyeshyamba za M23 ari ibintu byahimbwe ku bushake bwo guhishira ndetse no gutanga impamvu y'ubwicanyi bukorerwa abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma nkuko aya makuru igaruka. Itangazo ryayo kandi ryo kuwa gatandatu M23 yamaganye urukurikirane rw'ibitero igoma binyuranyije n'amategeko, ivuga ko rero byagabwe n'ingabo zo mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo buzwi nka SAMDRC ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, umutwe w'inyeshyamba wa FDLR n'umutwe wa Zalendo. M23 yavuze ko ibiheruka rero ari ibyabaye ku itariki ya 11 Mata 2025, bikaba kandi ngo biteje inkeke itaziguye kwituza n'umutekano w'abaturage b'abasivile ndetse ko rero habaye n'amagarageza menshi yo kwisubiza umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru kubirebana na FARDC ndetse n'abo rero bafatanyije, ariko by'umwihariko M23 igatangaza ko byanagizwemo uruhare cyane cyane n'ingabo ziri mu butumwa cyangwa se ingabo za SADC ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko FARDC kandi ivuga ko ibi byatangajwe na M23 ari ibicurano ndetse n'amageri yo gutinza ndetse rero no gutinza yakozwe mu kugerageza rero kuburizamo gahunda zose zigamije amahoro zirimo kuba nkuko aya makuru akomeza kugenda abitangaza. Amakuru avuga ko rero mu cyumweru gishize intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo neza M23 zahuriye mu biganiro bitaziguye bigamije amahoro byabereye i Doha muri Qatar ku buhuza rero bw'iki gihugu. Nta kiratangazwa ku mugaragaro ku migendekere y'ibyo biganiro. Mu itangazo kandi yasohoye kuwa gatandatu FARDC ivuga ko rero ibyo ivuga ari ibintu bishobora kugenzurwa mu buryo bufite aho ubushingiye. FARDC ivuga ko rero mu majyaruguru ya Goma ibirindiro byayo bya mbere biri mu ntera y'ikilometero zirenga 300 muri teritwari ya Rubero. Yongeraho kandi ko mu burengerazuba bwa Goma abasirikare bayo bari muri teritwari ya Walikare mu buryo rero bw'ubwirinzi. Mu majyepfo kandi ya Goma ngo bakaba bari mu ntera kilometero zibarirwa mu magana uvuye mu mujyi wa Bukavu, naho rero ugenzurwa na M23 muri teritwari kandi ngo ya Mwenga, Uvira, Fizi ndetse na Shabunda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mu burasirazuba bwa Goma kandi ngo ho hari ikindi igihugu kirebana n'igihugu cy'u Rwanda. Mu burasirazuba bwa Goma akaba ariho Rwanda ruherereye. Ubutegetsi kandi bwa Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23, ibyo u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana rwivuye inyuma. Umuvugizi kandi wa FARDC General Major Sylvain Kenge yagize ati itangazo rya AFC M23 ry'iri curano uko ryakabaye mu by'ukuri ni ibintu byahimbwe ku bushake bitagamije gusa guhishira ndetse no gutanga impamvu y'ubwicanyi bukorerwa rero abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma, ahubwo no kuyobya abantu. Yavuze ko ingabo za FARDC zikomeje kuba maso ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara no gukurikiza ibyemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo bugamije rero kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu karere nkuko iri tangazo rikomeza kugenda ribigaruka. Ariko rero M23 ivuga ko nubwo yari yagaragaje kwifata rero ibyo bitero ishinja FARDC nabo rero bafatanyije bituma rero yisanga igomba kongera kwiga kuko rero ihagaze murongo wayo cyane cyane kugeza kuri uyu umunsi kugira ngo ishyire imbere umutekano w'abaturage no kubijyanye n'ingabo za SAMDRC ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yongeye ko rero ibyo bitero binyanyanije nibyo umuryango wa SADC wohereje izo ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza muri 2023 uje gufasha rero ingabo za leta wiyemeje ndetse no ko bitinza ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wo gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kugira ngo cyongere gukora. Mu mpera kandi y'ukwezi gushize kwa Werurwe
M23 yaragiranye amasezerano na Sami DRC agamije gutuma izo ngabo ziva igoma n'intwaro zazo ndetse n'ibikoresho zigasiga rero intwaro zose za FARDC n'ibikoresho bya FARDC zifite. Hari nyuma kandi yuko abategetsi ba SADC bemeje ko bagiye gukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi abo basirikare bikekwa ko barenga igihumbi boherejwe n'ibihugu bya Afurika y'Epfo birimo rero Malawi na Tanzania abari mu bigo iri Goma no mu nkengero zayo ahitwa Mubambiro, aho rero barinzwe n'umutwe wa M23 bahize kandi aho ngaho kuva muri uyu mwaka. Ikindi kandi bakaba babarizwaho ngo kuva M23 ifasha umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka. Ingabo kandi zihuriyeho ryasohoye cyangwa se itangazo rihuriweho ryasohowe na M23 ndetse na SADC muri Werurwe rivuga ko impande zombi zari zemeranyije ko SADC izafasha mu gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu korohereza ingabo za Sami DRC kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi M23 ivuga ko ibyo bitero byo mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu bizatumye isaba rero igenda ry'aka kanya ry'ingabo za Sami DRC ndetse ko rero izo ngabo za FARDC ziri mu bigo by'ingabo zo kubungabunga amahoro OLONU mu buryo rero busanzwe akaba ari mu kigo rero cya MONUSCO cyane cyane mu ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherereye igoma rero ngo zigomba guhita zishyikiriza M23 nk'uko iryo tangazo ryakomezaga kugenda ribigarukaho ku ruhande rwa M23. Gusa kugeza kuri ubu ngubu rero nta kintu kiratangazwa cyangwa se kirakorwa ku ruhande rwo gukura izo ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero M23 yavuze ko bagomba kuhava nta kabuza mu gihe rero babashinja ubufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23 nk'uko M23 yakomeje kugenda igaragaza. Mu gihugu rero cya Gabo rero wahoze ari perezida w'inzibacyuho muri iki gihugu rero akaba ari umwe mu batsinze amatora cyane cyane ku bwiganze bw'amajwi menshi cyane nk'uko aya makuru abigarukaho. Brice rero Chrétien Oligui Nguema akaba rero ari we ugiye kuyobora Gabo. Ikindi kandi akaba ari nawe wahiritse ari Bongo ku butegetsi. Ikindi kandi akaba yatorewe gusimbura uyu umugabo uyoboye rero ubutegetsi. Minisitiri w'umutekano mu gihugu yatangaje ko ibyavuye mu matora by'agateganyo byagaragaje ko General Nguema yasinze ageze amajwi 90.35% ku ijana. Mu gushingo kandi umwaka ushize muri Gabo habaye referendum yemeje ko abasirikare bashobora kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe kandi imyaka ya manda ashyizweho kuri 7 yongerwa inshuro imwe aho kuba rero 5 yongerwa igihe cyose. Referendum kandi yasize mu itegeko nshinga rishya hashyizwemo rero ingingo ibuza abantu mu muryango umwe mu bakurikirana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. General kandi Oligui Nguema watoreye kuba perezida mushya wa Gabo akaba ari umusirikare mukuru, akaba kandi umwana umwe rero mu bahoze ari abasirikare ku ngoma ya Omar Bongo se wa Ali Bongo. Uyu mugabo kandi w'imyaka 50 yahoze mu basirikare ba hafi ba Omar Bongo kugeza ubwo rero yapfaga muri 2009. ari Bongo amaze gusimbura se yahise yohereza Oligui hanze rero kuba ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya Gabo muri Maroc ndetse amwimurira no muri Senegal. RFI kandi yatangaje ko Oligui yumvise nk'uwajugunywe rero n'ubutegetsi bushya ku buryo rero atari abyishimiye. Impamvu rero yashyizwe ku gatebe ngo nuko ngo Ali Bongo yashinjaga Oligui kuba rero mu bashatse guhirika ubutegetsi muri 2009. Muri 2018 kandi Bongo agize ikibazo cyo kurwara aho yaturitse imitsi y'ubwonko bizwi nka stroke. Biba ngombwa ko Oligui rero wari ufite ipeti rya koloneli icyo gihe agarurwa mu gihugu rero agahabwa kuyobora urwego rw'iperereza mu ishami ry'igisirikare rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Hashize amezi agera kuri 6 ahise ahabwa kuyobora umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda perezida, ari nawe rero yarakiyoboye kugeza ahiritse rero ari Bongo kubu utegetse. Ikindi kandi yiswe bya gisirikare mu ishuri rya gisirikare ryo muri Maroc rizwe nka Académie Royale Militaire de Mekens. Ikindi kandi ubwo igisirikare yatangazaga ko cyahiritse Bongo muri 2023 cyatangaje ko cyabikoze ngo rero ajya mu kiruhuko cy'izabukuru kuko ataragishoboye kuyobora igihugu nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Ibintu byashe gutuma rero uyu mugabo witwa Brice Chrétien Oligui Nguema rero cyangwa se Nguema wahiritse ari Bongo ku butegetsi rero ahita afata umwanya wo kuyobora igihugu rero kugeza kuri ubu ngubu kuva muri 2023 akaba ari umwe mu batowe ku bwiganze bw'amajwi kugira ngo asimbure rero Ali Bongo, cyane cyane rero wabaye perezida wa Gabo nawe asimbuye se. Akaba rero ari ibintu itegeko nshinga rero ryo muri Gabo baje gutora rero bamagana iki kintu kigendanye no kuba
ubutegetsi bwasimburanwa n'abantu rero bo mu muryango umwe nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Reka rero mbashimire mbifurize komeza kugira umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe bakora kuri subscribe, turabashimiye cyane, ndetse n'abatanga ibitekerezo byabo muri comment, amwe turabashimiye. Mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Amakuru yacu rero nakagaruka, muraza gukomeza gukurikirana byinshi bitandukanye, makuru araza kuba agezweho mu minota mike iri imbere. Rero mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza aho muherereye hose.